As liderlerinden Şeyh Talal Nasar aramızda. Şimdi konuşmalarını yapmak için Şeyh'i huzurlarınıza arz ediyorum. Tekbir! Tekbir! La ilahe illallah! La ilahe illallah! İsrail lanetullah! İsrail lanetullah! La ilahe illallah! La ilahe illallah! Amerika lanetullah! Amerika lanetullah! Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، يا من سرتم خلف راية محمد صلى الله عليه وسلم مع شعبنا الفلسطيني الذي عاهد الله أن يمضي قدما في مسيرة محمد حتى نلقى الباري سبحانه وتعالى. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizlerin üzerine olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a, selat ve selam Hazreti Muhammed'e, âline, ashabına ve kıyamete dek onun yolunu takip eden mücahitlerin üzerine olsun. Değerli Adana halkı, siz bugün burada, bu meydanda, aynı zamanda Gazze'de en ön saflarda çatışan mücahitlerin yanında durmak için, özgür Kudüs'te buluşmak için bugün burada toplandınız. عدة رسائل من شعبنا الفلسطيني في قطاعنا الغالي في غزة الإباء. الرسالة الأولى بأننا بإذن الله منتصرون رغم هذا التكالب من قوى الكفر والعدوان، رغم هذا القصف المتواصل، إلا أننا نثق بنصر الله، لأننا نسير خلف راية محمد صلى الله عليه وسلم وعلى خطى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وخلف راية السلطان عبد الحميد الثاني، وخلف نهج القائد نجم الدين أربكان، وخلف راية الشهيد البطل أحمد الياسين والرنتيسي، وخلف نهج الشهيد ساجد ابن هذا البلد الطيب. Benim sizlere iletmek istediğim ve Gazze halkının da size söylemek istediği birkaç mesajı var. Ben bu platform üzerinden o Gazze halkının sizlere olan mesajını iletmek istiyorum. Direnişte bulunan kardeşlerimizin size sözü şudur: biz Allah'ın izniyle direniş olarak Gazze ve Filistin halkı olarak girmiş olduğumuz bu operasyonda Allah'ın izniyle ve inayetiyle zaferle çıkacağız. Çünkü bizler Hazreti Muhammed'in, Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın ve bizler Necmettin Erbakan'ın, biz Şeyh Ahmet Yasin'in, biz Şehit Abdülaziz Rantisi'nin, biz bu Adana'nın yetiştirmiş olduğu Şehit Sacid'in yolundan giden yiğitleriz. أما الرسالة الثانية فهي إلى الاحتلال النازي، إلى الاحتلال المجرم. نقول له بأن جنود القسام 1200 مجاهد قارعوا وقاتلوا 12,000 من جنودك يا بنيامين، ومع ذلك كانت هذه المعركة عنونت بالعزة والكرامة لشعبنا والذلة والمهانة لجنودك ولكيانك، لنؤكد بأننا قتلنا جنودك ودسنا على رقابهم، أما أنت فتقتل الأطفال والنساء وتهدم البيوت وتهدم المساجد، إلا أننا بإذن الله ثابتون راسخون مجاهدون بإذن الله جل في علاه. İkinci mesajım da hem İslam ümmetinin evlatları adına
hem de direnişi bizzat yürüten mücahitlerin adına terör işgal rejiminedir. Biz elhamdülillah Gazze sınırına karşı o etrafta toplanmış tam 12 bin işgal rejiminin askerine karşı sadece ve sadece 1200 tane mücahitle sizleri bertaraf ettik. Askerlerinizi öldürdük ve işgal etmiş olduğunuz topraklara girdik. Ve biz Allah'ın izniyle bu davamız uğruna bugün yaptığımız girişimde devam edeceğiz. Ve önümüzdeki günler Allah'ın izniyle sadece ve sadece Kudüs'ün özgürlüğü olacaktır. Takbir! أما الرسالة الثالثة فهي إلى شعوبنا العربية والإسلامية وإلى حكامها وخاصة إلى الرئيس الطيب رجب طيب أردوغان الذي عودنا أن يقف دائما إلى شعبنا ومع شعبنا الفلسطيني. نقول إلى حكام العرب والمسلمين: ماذا دهاكم؟ لماذا لا تنتصروا إلى نسائنا، إلى شبابنا، إلى أخواتنا، إلى أمهاتنا، إلى قدسنا، إلى أرضنا؟ ما بالكم أعقمت النساء أن تأتي ببطل كصلاح الدين الأيوبي الذي حرر المسجد الأقصى المبارك؟ إن شعبنا يستغيث بالله ثم يناشد الرئيس البطل رجب طيب أردوغان أن يحرك هذه المياه الراكدة ويتقدم نحو رفع المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني. Benim üçüncü mesajım da İslam ümmetini yöneten yöneticileredir. Ve özellikle de daima yardımını yanımızda hissetmiş olduğumuz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'adır. Daha ne kadar susacaksınız? Gazze'de, Filistin'de çocuklar evlerinde, hastanelerde ve okullarda öldürülüyor. Ve aynı şekilde bugün Arap ülkelerinin liderleri daha ne kadar bu işgal rejiminin yapmış olduğu bu zulme sessiz kalacaksınız? Bizim bu annelerimiz daha ne zaman bir Kudüs'ü fethetmek için bir Selahaddin yetiştirecek? Bizim buradan İslam ümmetine ve İslam ümmetini yöneten yöneticilere mesajımız budur. أخيرا نعاهد الله جل في علاه ثم نعاهدكم أن نمضي قدما في هذه المسيرة ثابتين بإذن الله راسخين رسوخ الجبال. وبركاته. Takbir! Bu güzel konuşmalarından dolayı Hamas liderlerinden Şeyh Talal Nasar'a teşekkür ediyoruz.